आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ मणिपुर याउसंग कुमै महौसागी चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना ngasiदगी हौरै याउसंग कुमैना लाकपदा राज्यपाल सुश्री अनुसुया उइके अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन याउना लुसिंगब कयाना याइफ पाउजेल पिरकली राज्य पुलिसना याउसंग कुमै यंगलगा अकन सेक्शन थोरांग सिंग लखटले मेघालय दा कॉर्नर केस संगमा अमसुंग नागालैंड दा नाइफ्यू रियो अनबु मुख्यमंत्री सिंग ओइना वासक लौख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी लेबा असिगी फाइनेंशियल इंक्लूजन की थौसलना मियोय कोटी कयाबु फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की सरुक अमा ओहिनबंग अमले मणिपुर याउसंग कुमै महौसागी चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना ngasiदगी पांगथोकपा हौरे नुमिदांग वाइरमदा लाइकाई लाइकाई की लंपाकसिंगदा याउसंग मै थादुना कुमै असि हौदोखी याउसंग मै थाबा हेक लोइखिबगा अंगांग सिंगना नाकाथेंग चटपा हुनखी लाइकाई लाइकाई सिंगदा अंगांग सिंगना युमथोंग युमथोंग चंगदुना नाकाथेंग चटपना कुमै असिगी फजरब सक्तम अमा ओइरी मी लेब्रो नाकाथेंग लाए पैसा पियो कना कना लेगे नाकाथेंग लाए पैसा पियो नुवाजरो तोंगान तोंगान वाफम कयादा लाइकाई लाइकाई की क्लब सिंगना सिंदुना याउसंग स्पोर्ट्स की थोरमसु महौसागुमना दुमक पांगथोकनारी अयुक अंगनबदगी हौना सानारोई कयाना इम्फाल की ऐतिहासिक ओरब कंगलादगी मैरा लौब लाकनखी याउसंग कुमैना लाकपदा राज्यपाल सुश्री अनुसुया उइके अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन याउना लुसिंगब कयाना याइफ पाउजेल पिरकली महाकी पाउजेलदा राज्यपाल हाई याउसंग कुमै असि सही खुदिंगी यनिंगथा लाकप मतमदा हिंदू धर्म चटपसिंगना पांगथोकनै मणिपुरदा याउसंग कुमै असि हौजिक्ति स्पोर्ट्स मूवमेंट अमा ओइना लाइकाई खुदिंगी पांगथोकनरी कुमै असिना लाकपदा राज्य असिदा लेमिनारिबा कांगलुप पुमनमकि मरक्ता नुंगसि सानबगी मरी हेना चचलहंदुना शांति लेबा लमदम अमा पुरकप ओइरसनु मुख्यमंत्री नमहाकी पाउजल हाई याउसंग कुमै असि मणिपुर की ओइनदि ख्वाइदगी चौब कुमै अमनि कुमै असि लमता थादा हराउ तयामबग लोइनना पांगथोकनै हौखिबा मतम खरदगी याउसंग मनुंगदा साना खोनबगी थोरमसिंग पांगथोकनरिबसि पुगनिंग थौगतनिंगाइनि कुमै असिना लाकपदा राज्य असिगी मियामदा नुंगाई याइफबा पुरकप ओइरसनु कुमै असिना लाकपदा केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंहना महाके पाउजल हाई याउसंग कुमैना मणिपुर नुंगसि सानबगी मरी हेना चचलहंदुना हेना नुंगाई याइफब राज्य म पुरकप ओइरसनु मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष टीएस सत्यव्रतना महाके पाउजल हाई कुमै असिना मणिपुरबु हेना फजबा शांति लेबा लमदम अमा पुरकप ओइरसनु महुत मंत्री वाई खेमसान सिंह महाके पाउजल हाई कुमै असिना लाकपदा राज्य सिंह मिपुम खुदिमक मसाम उफन लैबग लोइनना नुंगाई याइफब लमदम अमा ओइरसनु वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबु निमाइन महाके पाउजल हाई तोंगान तोंगान कांगलुप कयाना खुंदारिब लमदम मसिदा याउसंग कुमैना हेना नुंगसि सानब पुरकप ओइरसनु टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री नेमसाक किबग्यान महाके पाउजल हाई याउसंग कुमैना लाकपदा मणिपुर की मियाम मरक्त मतम सांगना लेरिकलिबा नुंगसिनबगी मरी हेना चसिनहनब ओइरसनु महाके पाउजलदा आईपीआर मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह हाई कुमै असिना लाकपदा राज्य से कांगलुप खुदिमकी मरक्ता नुंगाइबा शांति लेबा मदि मसिन मनाउ ओइबगी वाखलोन हेंगत अनब ओइरसनु मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी याउना अतैलुप कयानसु याउसंगी याइफ पाउजल पिरकली ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी मणिपुर नुमित मंगानी चथगदब याउसंग कुमै असगी यंगलगा राज्य पुलिस न चक्शन थौरांग कयामरुम लखुटले याउसंग कुमै की मांगविनना पुलिस डिपार्टमेंट अमसुंग इम्फाल फंग पाउसे सिंगी एडिटर सिंग ओइबा मिफम मंगारंग पांगथोकि मिफम अदुदा एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एल काइलुनना कुमै मनुंगदा इंग सिकना शांति लेना लेमिनना बहनबदा मियामना मतंग पांगबिनबा अपील तौखि थोनिंगदब थौदोक थोक्तनब मरी लेनब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर सिंगदा सेक्शन वाफुम खंगनबग लोइनना पेट्रोलिंग हेना कंसल हंदुना समाज के मेयक लैबसिंग सथरक पारान बथबक सिंग थिंगनब पौताक सु पीकी
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯨ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯗꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ All Manipur Working Journalist Union Amjugi Tarahumdu Suba Annual Journalist Sports Meet ngasidagi haukre Sports Meet adu Rajgi Haksil amasung IPR Mantri Dr. Sapum Ranjan Nalusingduna Paumisingna Aitihasik Orba Kangladagi mai lagduna haudoki Namit mangani chum sathagadaba Sports Meet asida tuan event kayada thoi ahen tanagani Sports Meet adu haudoladuna Dr. Ranjan Hai Paumising oiba Sports Meet asina mathau chilaba Paumisingna yauksangi namit mangani asida makoi gi haijo singjaba kaya utopangam nagani yauksang komi asi yamna santi laina harau nungaina pangthok minasi hanasu mantri na appeal tauki Yaksang kumay na lakbasida sa pumnamakta yasa pausal bijari yaksang kumay koy Manipur gidi party ki chaw kumay ida mayan koy section na koy celebrate kami nga ba mathaw babra ida kanjay namit mangani gi festival jida koy mayam nahazing gi oiba yaw sports all events mayam to cover to bunina section na koy chatok chasin to da so ngal gi gari to kan so ka section na thoba to ka koy gi isabu sa season na ga to bida na bagi na magkay appeal to jari am ju sindi ga 13 journalist sports meet se yamna sacred with sanctity maira do hoda koi nasi base club se laga koi ma chukte Manipur se apne me amna thana ga sports and Manipur is related to moilo ile even journalist ke side pe jo sitting graba 24/7 se malak se breathing space ama le ga ha tare se ga yamna nungai participate to ba yamna nungai se Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters Kanglai Paklinkat Kibagi Manga Suba Kumon Thormangasi Imphal Kaisham Patalaiba IPSA office to Pangtokre Thormadu Saruk Yakiba Singna Manipuri Singna Mama Leba Kining Tamangak Nabagidamak British ka Sona Kibalan Aduda Thawai Kat Krabamadi Loi Takiba Yauna Saiten Kaya Pankiba Aikoyato Bai Pusing Busaitaduna Wanganki Thoromaduda Justice Committee ga puni subminary loop singamadi Freedom Fighters singi imung manungi miyo singna saruk yaki DM University gi campus ta ngarang mahiro singna class mapung phana tawbiu lairik tamjage hana khongjang changchin bada police na sathakiba ka henba thawng adubu mahiroi loop tarukna yamna kan yaning da phongdorakli MSU MSF DASAM KSA Suk amasung एम्स न पुनः सही तौदुना थादोरक पचेरोल मदहाई ममांग सही की नवंबर 15 दा मुख्यमंत्री अमदे शिक्षा मंत्री दा मेमोरेंडम अममम पिदुना यूनिवर्सिटी असिगे अवार्ड अपासिंग मेंकन न बटक्सिन की यूनिवर्सिटी असिदा हौजिक फावबा ओजागी अवार्ड पकया लैरी पुमनमक असिना यूनिवर्सिटी असिदा तमलिबा महिरोइसिंग दा खुरुंग चादबा कया ठोकली असिगुम फियम असिदा सरकारना वारोइसिन पुरकपा याव थबक थोरम सिंग पाइकत पिनबसु महिरोइ लुपसिंग असिना अपील तौरकली Malem gi nupi gi numit lakpage iroinana Akashvani Imphal gi pau kangmuna lamdamase gi masak naibi honaba kanbi nupi singi mapau leptana purakli ngasi gi tangka gasida masana masabu thabak pijabatana tana atopa miyoi kaya bu thabak pina bu honaba thaudang yaribi entrepreneur Thobal Khetri laikai degi Okram Ningol Puyam Ongbi Bidya Soriga unabagi paudam tahanjari Laibak ama chawkhatpa amadi malemgi anoba yawol ama puraknaba hotnabada nupi singi chawraba thaudang leiri Iramdam asidasu khongzel yanglaba malemgi chawkhat lamzel asida masagi sinfamda senthok leizerabi nupina atopa naha oiribi nupi kayadasu senthok lambi leinanaba masana masabu thabak pizabagi pau tadaba natte Thawal Khetri Lekaidagi Masagi Chahi Kuntramathoi Surabi Bidyasori Thawalgi Chawyama Higher Secondary School da lecturer oiri adubu matam manghandana subanomba masana masabu thabak pizabagi wakhalona mangthaduna nupi singi leitengi oiba sengau leinachom yumda sizinanaba decoration gi item na chingba sabagi sinfamda mai onsilli Mahakna naha oiribi nupi kayada takpi tambiduna hiram asida sendalambi oina sangsilakpana ngasidi makhoigi pothoksing miyamna pamna leinari malemgi nupi singi numitna lakpaga iroinana thoidok hendokpa wakhalon amada hauraklibi nupi kayada sinfam piduna senthok lambi ama sembiribi Okram Ningol Bidyasorina Akashvani Imphal gi ipau kangbuda asumna hai yam wana hore isil naw yambagi mathakta mo imong manung su suraga chabu oibanina yam wana laik tamjarai matamdu isagi laik tamnabagine sel ima baba da haibangam dabanina isana pesa tanabagi lambi sum thirakpada angang tuition tawbata natana yam laina koina yumda tawba yaba nupi singi thabak sing haidi
ꯂꯩꯅꯥꯆꯣꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯥꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯖꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯣꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯎꯃꯥꯗꯤꯅꯤ Churachandpur Jilla gi Bijang amasung Tuibong gi marakta laiba yum amagi ahanba floor da ngasi mai chakre mai chakpa da amangata kaya thoki adumoina mak thaudok aduda sok apandi yaukide mai edu karida gi horakhibano haiba chap chaba khangma ngamdrabasu electric short circuit gi oiramba yai haina thajanari Thongjau da sathariba taranithu shuba ibudo mayang ngamba men's open football tournament ki ngasa sanakiba ahanba match da Nasu Khuraina Konsanbu Panjin Ahom Sinodo Toiki, Anishuba Matchtana, Tonsan Epsina Taubalbu, Panjin Turk Marida Toiki, Akasbani, Imphal Pau Tabiri. Meghalaya NPP Lusingba Cornered K. Shangma, Rajaduganobu Mukhyamantri Amohan Wasak Laukre, Wasak Lobu Thorum Silongi Rasbawan Pangtoki, Rajapal Phagu Chauhana, Sri Shangmabu, Arun Bangakpa Madi, Tabuk Paibagi Wasak Lauki. Swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or repeat any person or persons, any matter shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister of the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. Wasak Lobu Thoramda Pradhan Mantri Narendra Modi, Kendra ki Griha Mantri Amit Shah, BJP ki National President JP Nada, Manipur ki Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh, Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma, Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Pema Khandu, Sikkim ki Mukhyamantri Prem Singh Tamang, Kendra ki Rajya Mantri Ramdas Athawal Nishchingbasu Yauki. Nagaland su Nationalist Democratic Progressive Party NDPP amasung BJP sungsinaba raijiga nobu sarkar ngasi wasak laukre Kohima gi Capital Cultural Hall da pangtokpa thormamada NDPP glusingba naifureubu Rajapal la Ganeshna Mukhyamantri oina wasak lauki I Sri Nipureo solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that NDPP gi TR Jeliang amasung BJP gi Y Peton su Upamukhyamantri singwana wasak lauki masina Rajya sida hanbo oina Upamukhyamantri ani wasak lauba ahanbani wasak lauba gi thormadu da Pradhan Mantri Narendra Modi sarkyaki Tripura da BJP lusingba Dr. Manik Shah niruksubo ina hayeng Mukhyamantri on wasak laurgani Dr. Manik Shah bu ngarang yana balaitana BJP Legislature Party gi lusingba khankibani Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asigi financial inclusion gi thausilna mioi koti kayabu formal financial system gi saruk am ohenba ngamlei laibak asigi potok chatok gi sang hengat hananabagi pandamda sel thungamari lainaba thabak thorum sing henawa pangan kankan hananabagi pandamda pangtokpa post budget webinar amada wa ngangloduna Pradhan Mantri na hai mudra loan gi makhada laibak asigi naharol singda lupa koti lakh kun gi sanpham pikre masigi matakta swaniti yojna gi makhada street bander masung pikna karbar to mioi lakh nipu henbadasu ahanba oina bank singi kuthangda senthang piba ngamlei aroibada moroyo pau amohanna Manipur da yausang kumai mahausa gi chanabi masung harau tayambaga loinana ngasidagi haurei yausang kumaina lakpada Rajapal Susri Anusuya Wike masung Mukhyamantri Nongthombam Biren yauna lusingba kayani yaifa paujel pirakli Rajya Police na yausang kumai gi yenglaga kanba section thorang sing lakhatlei Meghalaya da Cornered K. Shangma amasung Nagaland da Naifureo anobu Mukhyamantri sing oina wasak laukre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asigi financial inclusion gi thausinna mioi koti kayabu formal financial system gi saruk ama ohin mangamle pauloi jari